ขณะนี้เวลา 10:07 นาทีนะคะเราจะเริ่มเปิดพิธีกันแล้วนะคะก็คือ bây giờ cái đi chạm mong nhớ độc đứa giọt thấy dầu là cái châu này cho nên cho nhiều xe lễ qua là quần lần cả là khe cho đứa xe cái châu như là đứa giọt thấy dầu anh bờ Phú Sang trong Phú Dầu anh bờ Phú Sang đó depan lah tu betul untuk kontrol itu. Cái này giờ lúc trong qua ngoài ăn ca là họ lúc sập bó đó nhà bây giờ cái tiền chạm không như là lúc giọt khai dầu á anh bơ Phú Sa trong ngoài khai dầu người giờ mua cho nạc lon thì cho đua thì nó cho nên cho nạc lon nữa lúc sắp có nào giống mua rồi nạc lon khá lì đấy Đà Ra Xong phía lập kỳ tho phía máy tho khá lì tụi nó do nuôi phía bài dân phía nuôi xua nuôi do mong anh thi này gọi gì lưu có liền đồ nó bài dân giờ họ nên gọi chua nuôi xua giờ nên gọi chua là một trong đoạn nói do Đà Ra Xong lục kỳ thọ giờ mò bé cho cái máy thọ giờ mà bé cho khai lì giờ mà bé cho cho kê thôi phải nó thôi đây là cho kê làm chút mà cho tay trường ca là cho hậu rủi ro phải giàu này nó cho cái tiền cha nhớ cho rủi ro phải giàu nóแล้วก็ต่อใจcái tiền cha mong cho họ sẽ chơi chứ ta chỉ nói mà lúc chơi bây giờ phụ tôi hay dọn phòng để cho chúng tôi chơi lúa rồi chứ nói giờ gần cả là học phải rồi
thầy cho đưa về lúc đó cái giờ thầy cho vì nó lúc tầm một lúc quậy nè thầy cho nó thầy cho nhớ là lúc âm hơi cứ sáng này nè rồi giờ cho tụi khay đưa cho bây giờ như là lúc đó thầy giờ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เป็นผู้ทุกท่านท่านประธานสมาคมมงจังหวัดพะเยาท่านคณะกรรมการงานในครั้งนี้จงนะครับขอผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนบ้านข้อยาวที่เราทุกท่านครับวันนี้ผมทองศักดิ์คงแสนพันปลัดอบตที่ช่วยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและที่จะเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนเปิดงานปีใหม่รถท่านก่อนใหญ่วันนี้ที่ท่านนะครับผู้ใหญ่เลยได้กล่าวรายงานเมื่อสักครู่ว่าในการจัดกิจกรรมวันนี้นั้นนะครับก็เพื่อที่จะนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของพี่น้องตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคี nhưng mà dọc cái việc không thì nó นะครับเต็มที่เลยวันนี้นะครับขอชมเชยนะครับพี่น้องนะครับ nó còn nhiều mong sẽ phải cho cái gì cả ได้ทั้งวัฒนธรรมนะครับทั้งด้านการแต่งกายและทั้งด้านประเพณีการปฏิบัติหรือปฏิบัติการนะครับหรือปฏิบัติการในเวลาตลอดแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สุดนะครับที่บ้านครอบครัวเราเนี่ยนะครับมีพี่น้องก็มาอยู่มาขายตั้งอยู่ได้เนี่ยนะครับมาจนถึงวันนี้เลยมาจนถึงปีนี้เนี่ยนะครับครบ50 ปีนะครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่นะครับตั้งใจอย่างตั้งใจอย่างดังนั้นลูกหลานนะครับที่นะครับเติบโตใหญ่โตที่บ้านก้อนยาวนะครับบางคนบางท่านนะครับจะมีหน้าที่การงานรับราชการในบ้านนั้นก็บอกว่านะครับบ้านของเรานะครับบ้านข้าวของเราเป็นหมู่บ้านที่สร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์ลูกหลานนะครับให้เป็นคนดีคนเก่งนะครับในหมู่บ้านในสังคมบ้านเราครับคนเคยพวกพ่อแม่นะครับคุณพ่อผู้เก่งนะครับบ้านข้าวของเรานะครับที่ได้ถูกสอนลูกเรานะครับโดยวัฒนธรรมประเพณีที่เรามีอยู่นะครับสืบสานลูกหลานจนกระทั่งวันนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นวันนี้ครับขอบคุณครับ cho chúng mình bây giờ lúc rõ và chẳng hạn là bây giờ sẽ là phần trong phần đầu của liên là bây giờ ta lại nó được sang phải giàu nó được ra để từ chỗ lúc rõ nó giờ lúc đọc ác cơ là sẽ này nó cũng có cái sĩ từ giờ bàn kia mình đầu bán đầu phơi đầu lúa dê lúa lọt qua giờ bàn lọt dậy cho nó thế đó ngon lúa sạch kia phố nhà nó ngon nên người gì nên người chua bé trong được giờ vừa năng lon để làm lại cho nhau được sau là chùa tuần nắng cho hôm cô rồi tuần nắng kia rồi đi bắt cá và hải chế mua khai lì lên thế mua nuôi sữa kia lại cái trong lên để đó nếu mà cho ta la rồi cho khi nào chuyện gì của chị nó cho nó sưu bánh đó hà ủa vậy là bánh
ถ้าใหญ่กว่านั้น cái này chỉ cho về phụ nữ chị hoa hay dù hẹn về xe cho phê xe này nè chắc tuần thay lộc cứ đừng có tắc kiến cho tuần thay đừng có đừng có sắp trở đi thế này nhà này sẽ phải cho họ mới xe mới cho nhiều chế á cho nhiều chế lấy nhà ít xong cho lấy cũng bắt tao lưu dạ là nã chế là cũng nã thế cái gì mà cháu ở cho mình khi rồi chế tới bao lại thì nhiều chế lúc chưa bây giờ rồi chúng tôi bị lúa giò nó sau đó để ta lúa giò nó về cho nó khó từ chứ sửa này tôi sẽ sang lại tên là để sửa chờ thế đó cho nên nói cho sao có cuối lại ngồi lớn không chứ chị quản lý nè bây giờ có thật với chú cú là chị có thể cái này có thật này chống chặt cái thôi đi tôi là người chơi chỉ nói chơi tà chè
do nó cho nó về thì sẽ cho tuấn xài lần câu chúng đâu sau kể cho mình có gì là gì thế đấy để chúng mình sẽ lại rồi vậy sống bo liền lứ không phải thế thì đừng có kể bằng lo hôm nay em là cũng như chậu được kể bằng lo nhớ liệt không biết cái trò con này giữa chị thầy cái này ta kia nó cũng hàng con người có hàng người chưa biết cho nhà được thay tê đó nhưng nhà lưới lọt hay giàu ó đây nhiều chế nó cũng nói về bọc tương câu cần thay tương câu cũng nói dọc bọc tương câu cho lưới lọt nó cái gì sẽ để xong thử chua mà rồi lưới lọt này nóจะพูดchống lại vậyถ้าเพิ่งยึดcái gì chị biết rồi vui rồi đâu có luôn có lý nó có hiểu vui đó ha cái kia ta được nó để lồng bóng men nó thành được bằng cái tóc tàu này chưa
中一年泪，在落点头，我迎面有淡定，书写无天放浪漫，路零落茶路多。好了，胸部的人坐着闭着眼睛。thân chỉ để làm một tháng chơi mà không có đủ bùn lì nữa có đủ mua phòng kia cho làm gì nữa không thật chơi con lên chúc bây giờ là chúc ở cái ban có nắng có những giờ choไม่ใช่แต่ละชุดไว้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีดูปั้นต่อต้อง
ถือเปกุ้งมาจากบ้านเจริญสุขถือเปเป็นนางแสงว่ามาจากบ้านเจริญสุขถือเห็นที่โค้งหอมนะบ้านเจริญสุขJadi kalau berusaha mau baca tulisan boleh ha, có thực hiện bay mà trong lòng cái đó. Cho nên nó mongการประกอบการของเชนเราเป็นนายกนะคะหนอสวนนะคะเชิญพี่เก็บมามอบรางวัลให้กับแม่บ้านด้วยค่ะแล้วก็เชิญท่าน